Major Galloway سپاس جبو دمیوا Thank you. ام بشری موسڵی دەست پێ بکەن عێراقی دەبێژن هێزنوان نێزیکی ناواندا باژار بوونە گەڵۆ پێشهاتین داوی چنە و کەنگی مووسڵ وێژە داعش پاقش بە Well, we've seen some considerable progress from the Iraqi security forces. مهن پیشکتنین بربچاو جا عالیه هزن عراق ودیتیه. هزا دجی ترور بردام دکه کو عردج دست داعش بستینه. به طایبتی لباکور و روجاوی بالافرگه موسله. هر وها هزا برسواندنا بلس لچم تیگرسه پیشکتنین بربچاو دست اخستینه. هزا عراقی لروجاوی باشور موسله جه ریا مازن برینه. جبر وی که داعش نکاره براوه. هزا پازدایا لشکری عراقی لباجار تلفر داعش باج واوتیه او اف باجار هین دست داعش ده لروشلات وی باجاری هزا عراق او هن هزن خواجهی پاراستنا اولهی و دره دیکن او جیانا و دره نورمال دبه. The U.S. Special Presidential Envoy McCork was in Iraq. پێشڤەنەری تایبەتی سەرۆکی برێت مەگۆرک لە عێراقی بوو بەری چەند ڕۆژان وی ئەڤە گۆتە پەیامێرە ئەمریکا نەبەس پێگرتیە شکاندنە داعشە لە مووسڵێ لێ پشتڕاستەک و داعش نکارە بڕەڤەژی هۆی ji بۆ vê daxuyaniye çi dibêjin û erê stratîjiyek nû heye ji bo şerê Daeş di Iraqê de? Well, Special Envoy McGurk has it exactly right. We are... نونر طایبت ماکورک به تواهی راسته. من باجر موصل دورپیچ کریه او اندام داعش نکارن جوی باجری براون. ام به آوایی که بربچاف دبینین کو سرکردین داعش ین عراق دجیوان بیانین ته. ام دبینین کو او داینا پرایان بود چکدارن خواست زحمتی دکشینن. ام دبینین کو مترسیال موصله یا سویلین بگونه زیده بویه. افجا نیشا دکه کو روژن دجمن یه جماره مانه. هر وحال الرقة ام عين سرفرازية جا آلي قواليسيون عرب سوري دو اوبراسيون رقة دجد بينين او حاول ددنكو هزا داعش تيجوا بمن داركو داعش باراستنا خودكن و نكارن براون. We are going to annihilate ISIS where they try and defend themselves and they're not going to be able to escape. There are some local news or local reports. راپۆرتên xwecihî hene behsê girtina kesên nêzîkî Ebû Bekir Bexdadî dikin. Hûn van raportan piştrast dikin? I don't have any specific information to report at this time. من نها آگاهی طیبت د درباره ودا نینه. لأز دکارم جتره بیجم کو ریوبرین داعش لموصلتین کشتن و جهنوان جا عالیه کسی نظام وتی داگرتن و او د شریده نباشن. ام دبینی کو د شریده نباندور دارن. او به تاکتیکی به هزمانه و هزا عراقی با آلیکاری کوالسیون اردی دست داعش سینه. وان باش وتاوی. Defense Secretary Matz delivered a plan. وەزیری بەڕەوانی جیمس ماتس نەخشەیەک دا سەرۆکی لەسەر چاوانیا توندکردنا شەڕێ دژی کۆمەڵا دەوڵەتە ئیسلامی دیارە هەنارتنا سەربازین ئەمریکی ji بۆ عێراقی و سووریە ژی تێدایە ئەگەر ئەڤە ڕاستە پێنتاگۆن پێشنیازە هەنارتنا چەند سەربازان دکە و کەنگی. Well, make no mistake about it. The Department of Defense is absolutely accelerating its fight against ISIS. ام د درباره ودا تشاشتیان ناکین. وزارت برهوانی شهر دژی داعش بلستر دکه به طایبت لسوریه هفته بوری هوا جدید آرمانجا هزامه آلیکاری بده کوالسیون عرب سوریه اوین کو دو اپراسیون رقای ده جه گرتین جبر اولکاری اپراسیون از نکارم آگاهی طایبت پار و بکن لاز دکارم ببیجم روژن داعش ین جماره مانه. اول سووریا ئەری هوێ پتر سەربازە هەنێرن عێراقی ژی؟ Well, our overall mission in Iraq hasn't changed. We continue to support the Iraqi security forces as well as the Peshmerga. میسیونا مایا لعراق نهات یگورتن. آلیکاریا مایا بو هزا عراقی و هزا پشمرگه به فروکین عزمانی به پروردهی و به آلیکاریا آموران بردامه. دوکو او بکارن عردی جدست داعش بقتینن. جبر اولهی اپراسیون از ناخازم جمارا بدم. لأس دکارم بیجم کار میل عراق بردامه. Iraq is working and we're going to keep doing it. I will ask you questions about the fight. ئەزێ پرسیاران سەبارەت شەڕی داعش دی سووریادا ژوە بکەم لێجاری ئەم گرانیە لەسەر عێراقی دانن هون چاوە ڕۆڵی پێشمەرگیان دنرخینن هون دکارن چی بێژن ما لەسەر پاشە ڕۆژە دەشتا نینەوە جهێک و چەندین کۆمەڵ تێدا شەڕی دیکن. Sure. Well, the coalition has partnered with the Peshmerga. هزا کوالسیون حوالبندی که به طایبتی لعراق د دستپیک شهر دژی داعش ده به هزم پشمرگه رهیا. باندور هزا پشمرگه گلک برچاوه به طایبتی د شهر روشلات موصل ده. او گلک باندوردار بون د شهر دژی داعش ده. او حوالبندی وانا به هزا عراق رجه گلک باش بو. به وی آلیکاری هزا عراقی کاری بو لروج آوای موصل پیجوچون دست بخن. د دربار پرساتا نینو وایده ام قبول دکین کو نینو و جهک پرکولتوری او پر مذهبیه. ام وک وزارت برهوانی بالا خود دین شهر دژی داعشه.
بریارا پیشتروجا وی هرمه دویج عالی مروفن عراقی و بریا حکومتا عراق و بداین. Major Gallery, that you know that there was a fight between two Kurdish groups in ميجر غالوي هون آگهدارن کو دو کۆمەڵێن چەکدارن کورد شەڕی لە شنگالێ دیکن. هون چ دبێژن سەبارەت هەبوونا پێشمەرگەیان ڕۆژئاواک و بپشتەوانیا پارتی و سەرۆکی هەرێمی بارزانینە و یەن بەڕەوانیا شنگالێ بپشتەوانیا پێکێکێ. Sure. We keep pretty close tabs on security developments, particularly in northern Iraq. ام gelek جنێزێک چاودەریە ئەولەهیە باکوورە عێراقê dikin. Em wek Wezareta Berevaniye bala xwe didin şerê dijî Daişê. Ji ber vê yekê ez dixwazim balkêşana hemû aktorên li herêmê li ser şerê dijî Daeş be. There was a statement by the officials in Pentagon saying that PKK should leave Sinjar. داخۆیانیەک ji berpirsekê Pentagon hebû digot ku divêtin PKK ji wê deverê derkeve. Hûn dikarin çi bêjin sebaret hebûna hêzên biyanî di şingalê de û li Iraqê jî bikiştî? Well, right now we work through a number of established organizations. First, primarily, we work through the government of Iraq. Niha em bi hikûmeta Iraqê re kar dikin. Her wiha em bi nêze bi hikûmeta Herêmê Kurdistanê re û bi hêza we peşmerge re jî em kar dikin. Li Sûriyê bi taybetî em bi hêza Sûriya Demokrat re kar dikin. Em bi firokên ezmanî bi rênîşankira sererdî alîkariyê didin wan. Bi taybetî bi perwerdehiyê em piştgiriyê didin Koalîsyona Erebên Sûrî. Wezareta Berevaniyê tevlî nakokîn siyasiyên li wir nabe. Em bala xwe didin şerê dijî Daişê. How do you evaluate Iranian role? Hûn çawa rolê Îranê di Iraqê de dinirxînin û gelo Amerîka û Îran dikarin pêk ve şerê Daeş bikin? Well, we are certainly aware of Iran's activities within the region, both within Iraq and within Syria. Bi mîsûgerî me haş çalekên Îranê li Iraq û Sûriyê hene. Di derbarê siyasî de Wezareta Berevaniyê tu hevkarî bi Îranê re tune ye û ti planê wiha jî tune ye. Hukûka me ji rêgirtiye ku peywendiyekê me bi grûbek re hebe ku piştgiriya xwe ji Îranê bistîne, an jî ji grûbek terorîst bistîne. û ti planên me tune ye ku bi Îranê re em kar bikin. Cooperate militarily on the ground with Iran. Syrian کۆمەڵێن ڕکابەرên Sûrî digel هەندێنە ئەمریکا بەشداری شەڕێ ڕزگارکردنا ڕقە بە. راپۆر jî hene behez dikin ku Pentagon marîns û serbaz hinartine Sûriya. Hûn vêna piştras dikin ku hêzên Emerîkî digel hêzên rekaberên Sûrî hevkariyê di vî şerî de dikin? So we work very closely with the Syrian Democratic Forces, which is an umbrella organization which Em bi hêza Sûriya Demokrat re gelek nêz ve kar dikin. Di nav de grûbên Kurd û Ereb ji hene li Bakurê Sûriye. û ev hêz de operasyona Reqqayê de cih girtiye. Nêzê sadê heftû pêncî vê Erebin. Em hewil didin ku bi hêzên xwecihî re dijî Daişê şer bikin. Ev hêzek pirrangî ye. Ez karim bêjim hin hêzê Amerîkî li ser erdê bi hêza Sûriya Demokrat re hene ji ber rizgarkirina Reqqayê. û her wiha ez dikarim bêjim hêza me ji bo alîkariyê li wir heye. General Votel paid visit to Syria. ژنرال ڤۆتێل سەردانە سووریا کردبوو. پەنتاگۆن گوتیە ئەو لە ڕۆژهەڵاتە ناوین بوو. پرسیارە من ئەوە. ئەگەر وی کۆماندارێ هێزن ناوەندیên ئەمریکا سەردانە سووریا کردبە، تو دکاری چی بێژیمە لەسەر وێ سەردانی؟ مەبەستا سەردانی چ بوو؟ Well, as a matter of standard practice, General Votel frequently makes visits to the Middle East. General Votel gelek canan serdana rojhilata navîn dikir. Ji ber hêzên xwe li vir bibîne. Wî serdana Iraq û Sûriye jî kir. Bi komandanên Amerîkî re axaftin kir. Bi leşkerên perwerdehiyê didin hat bahev. Bi desthilatdarên Iraqê re jî axaftin kir. û her wiha bi hevkarên me li Sûriye jî. û sedema ve hevdîtina ji ber rêdîtina leskirina şerê dijî Daişê ye. The United States intends to conduct the operation. ئەمریکا نیاز هەیە ئۆپراسیۆنا ڕزگارکردنا ڕاقە و دەڤەرین دیên سووریا بە هەفکاریە دیگەل کوردان بکە. لێ تورکیا ku لایەنێکی شەڕی داعشە حەز ناکە کورد بەشدار بن. هون ئەمریکی و بتایبەت لە پەنتاگۆن چاوا سەردەریە دیگەل vê pirsgirêkê dikin. Well, we are in very close coordination, both between the military to military side as well as on the political side. Têkiliyên me yên gelek nêz hem bi siyasî hem ji leşkerî bi endamê me NATOyê Tirkiye re heye. Rola wana şerê dijî Daişê berdewam e. Hîn nîqaş berdewamin di derbarê Tirkiye yê çi rolê bistine di operasyona Reqqayê de. û min agahiyek taybet di derbarê vê de tune ye. Lê ez dikarim bêjim ev nîqaş hîn berdewamin. An ku we çi hûrkarî nînin sebaret rolê Tirkiye. At this time, I don't have anything to announce about it. Niha min tu agahiyên taybet di derbarê rola Tirkiye ya li operasyona Reqqayê de tune ye. ڕقەوەی بێ ڕزگارکردن بێ تورکیا؟
It would really be inappropriate for me to speculate exactly, نها از دکارم ببیجم هزا سوریا دموکرات هزا هر آماده جبر اپراسیون رکایه و امی بردوام کار کرنه به ترکیه را بکین که احتمال رولک چاوانه هبده اپراسیون رکایه ده. What about the involvement? باشە سەبارەت دەستی رووسیا دەوی شەڕیدا هون چت بێژن ئەرێ رووسیا ئالیکارە well, our involvement with Russia is one of تکرین مین بروسیا را یک جد تونکرنا اختلافانه. جبو اپراسیون تکرین ما بوان را تونیه. لی گلک اقتور لور هنه. او دانستاندن ما هنه جبو هزن عزمانی. داکو قضایک نه هوله. Major Gallery, let me ask you some questions maybe. مەجر گاڵەوی ڕێبدە من هەنێک پرسیارانشتا بکەم ڕەنگە تێکەلی پرسن لەشکری و سیاسی بن ئەرێ پەنتاگۆن لەژێر سەرۆکاتیا دۆناڵد ترامپ دێ بە ڕەنگێکی جودا ژە سەردەمێ سەرۆکاتیا ئۆباما کریاران بکە بە تایبەت دە سەرەدەریەدا دەگەڵ گەفەین کۆمەڵێن ڕادیکالین ئیسلامی well, what I can tell you is that از دکارم دبیجم سروک جو وزارت بروانی پلانک برفره جبر بمپیخستنا داعش خواست و ام هین حول ددن کوریان جبو بمپیخستنا داعش و گروبین تندرف لروشلات ناوین ببینین. وزارت بروانی به آوای که نیز و به وزارت درباره کار دکه دا کوریا جبو بمپیخستنا داعش ببینه. Many believes that ISIS گەلک باوەڕ دکن کو داعش دێ بە ڕەنگێکی دیڤەگەڕدن ئەبجا چاوە ڕێ لەوێ ئەگەرێ بێگرتن well, what I can tell you now is we are looking for ways to annihilate ISIS. تشتانها از دکارم جتره ببیجم ام حول ددن کو هن ریا ببینین جبو تونکرنا داعشه ام نها ریا ول سوریا و عراق تانگ دکین ام به حوالبندین خوره نیز و کار دکین داکو ام داعش جهول راکی ام به نیز به حکومت عراقی کار دکین هر وها به هزا سوریا دموکراتیک رجه ام به نیز و کار دکین داکو بکارم پاراستنا هرمین بندست خود بکین اوین کج دست داعش در خستین. the Iraqi Prime Minister Abadi will be in DC. سەرک وەزیری عێراقی حەیدر عەبادی وێ بێ واشنگتن ئەرێ پەنتاگۆن دێوی میێوان بکە و ئەرێ هونی دیتنا خوۆش ژێ بۆ پاشە ڕۆژە عێراقی پشتی داعش وی ڕەدیار بکەن Unfortunately, I don't have any information. مخابن من تا آگاهی درباره و جوینه ده تونه. In general, بگشتی هون پاشە ڕۆژە عێراقی پشتی نەهێلانە داعش چاوە دەبینن I think that the future government بنێرینا من لە عێراقê divê biryara desthilatdariyên bên ji aliyê xelkê Iraqê ve bêdayîn. Wek berdevkê Wezareta Berevaniyê ez bi taybetî bala xwe didim ser şerê dijî Daişê û binpêxistina wê. Ji bo babetên siyasî Wezareta Dervê Amerîka dikare bersivan bidin. Major Gallery, thank you so much. Thank you very much.